mal ke ini nanti amal la top lo tapi na para ke bikin lawan kaya benar nampak sih bi fed dan kapan ke Inglong ang bong o ki ilo makire naipu ahi ke janga jitrese onda la tu de ke kin kam ab ki arjunong le Ada. Behag eklam tumangkong, heng tu betul. Tuluda bangki apa anda bikin? Masih lahir aktif behag eklam tu. Jothap kejuk bro tu. Nal itu polis angno. Surrender sih on. Masih nal itu punishment bang tu bici. Pasal orang munit kering ni pun lama mah. Lapel lahir eklam bang aku tak pilihan keglong pun lama. Non makin itu ni pun ilong lela. Setelah kita nak kumbangkan ini tu polis tadi tengok. Ili tu lah kan biar long ada. Jothap kejuk bro lahir parik kan thap eklam buat pengapa. Keras ke jauh pengapa. Jadi tu yang lagi apa yang aku refelong helang lagi. Lasi nal itu media aku tu apa itu bahin bro parik. Drag sa bihak iklam na pen kirima bang pa tupan so dak paning sai ponsi pusi pulis sa tumahin pen nang pachinik di buben sa nong erong pi langsung ni depan koror na palos nele di kumaute ade body ne keng paglok ke ngomong ko komalo la ni lamang nang ke pengdu hala so de body lo ne ka lasso de body sine